Vaig venir al CET fa 2 o 3 anys, per primer cop com a visitant. Em van convidar a avaluar una tesi doctoral i a fer una xerrada, i em va agradar molt l'ambient del centre, em va agradar que la gent s'ajuda, hi ha un ambient com de col·laboració, em van fer preguntes molt interessants i vaig dir, bueno, és un bon lloc per estar i per aprendre, i vaig decidir venir cap aquí, intentar venir, i va sortir bé. Un dels grans avantatges de la recerca per mi és que pots aprendre tota l'estona, no? Que sempre hi ha coses noves, que sempre pots... parles amb gent, viatges, llegeixes, i fa que sigui molt difícil avorrir-se, no? I a més, m'agrada tenir els meus horaris, m'agrada la part internacional també, i m'agrada també el pensar que el que fem contribueix a fer la societat un lloc millor, no? I a entendre com funciona i a fer canvis cap al que ens agradaria veure. I am a sociologist actually, and I was interested in sociology because I wanted to understand society and why people behave in certain contexts the way they do. My main interest is in social inequality and the family. For instance, life course events like marriage, divorce, marital quality indicators such as breakup thoughts, conflict, intimate partner violence. I want to see to what extent I can explain these outcomes by socio-economic groups' differences. To conclude, hidden inequalities within the marriage or within cohabitational relationships can be revealed after a couple break up. So social inequalities appear, although we might not see them when people are married. L'any 2017 vaig acabar els estudis del màster en estudis territorials, coordinat pel Centre d'Estudis Demogràfics a Barcelona. Pel treball final de màster vaig elegir el tema de fecunditat per investigar el desenvolupament de la fecunditat in vitro i com es relaciona amb els partos múltiples, amb l'edat avançada de la maternitat i dels mètodes de reproducció assistida. Aquest mateix tema és el focus central de la meva tesi doctoral. L'estudi de la demografia és molt atractiu per a mi a causa de la seva diversitat i de la seva rellevància avui en el món. És que ara, en el món més globalitzat, és molt important tenir una visió profunda dels canvis que passen en les poblacions. Soy Maida Juni, soy investigadora en formación aquí en el CED. El primer contacto con el CED lo tuve el año pasado, en el 2020. Actualmente estoy cursando el primer año de doctorado en demografía aquí mismo. Si pienso qué representa para mí la demografía hoy, pues es el lugar desde el cual quiero continuar formándome como investigadora. Y la investigación para mí es muy importante, ya que creo que es la manera de generar insumos para transformar a las políticas públicas y así contribuir al bienestar social, al bienestar común entre nosotros. And I'm part of the Fertility and Families Research area at the Institute. As a PhD student, I'm working on my dissertation, which focuses on partnership dynamics and its relationship to childbearing behaviors in low fertility countries. Particularly, I focus on Western societies. So I decided to dedicate myself to research because it's interesting, but also because I think it's really impactful and beneficial, especially demographic research, because it kind of helps us understand about the inner workings of society and population in general. And what demography represents to me is everything. I know it's a bit of a cliche, but I think it does represent the past, the present, the future. It's also quite personal, but also quite general, because I get to, for example, look at who forms partnerships, or when partnerships are formed, what kind of partnerships are formed,
when couples have children, if they decide to have children, and why some of these are the cases and some are not. So, at the end of the day, we're kind of able to take these things and still see broader and general trends of a society. And I think that's what I really like about demography and research. Hi, I'm Parminder. I'm a research fellow and a PhD candidate at CET. I started my doctorate in 2019, and I have dedicated myself to research because it answers so many unknown things, and frankly speaking, I never liked the inequalities in society and always wanted to understand and explore them. And this led to me to choose an academic career and possibly contribute to the call to action for a more gender equal society. And I think demography is a better area where that could provide me better opportunities and give me possible answers and make me grow as a researcher and a better human being. Thank you.